Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, birasa guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 18 z'ukwa gatatu 2025. Muri studio rero sindi nyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe ni Bwana Karimba Aimable. Bwana Karimba Aimable, umeze neza? Bwana Moses, meze neza ndakomeye, ndashima Imana, uretse nyine bya bibazo bya hano muri Afurika birasirazuba, ari nayo makuru tubazaniye abakunzi bacu, tubashimira tubabwira ati karibu cyane, tuzanye amakuru adasanzwe. Yes, ngira ngo dutangire ku nkuru idasanzwe y'uwitwa General Neva. Ngira ngo yavugaga amagambo akomeye cyane agaragaza ubukaka n'ubushongore ndabwi, ariko n'ubundi byo tugiye kuba tugenderamo tubiva imozi n'umuzingo. Nizere ko igicamunsi cyawe cyabaye kiza. Bwana Moses, igicamunsi cyo ni cya kindi, ni sawa, kirima ihagaze neza, amakuru ni yose, byaba ari mu gihugu cy'abaturanyi ndetse na hano mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose muri rusange, tuba dufite icyitwa idonido. Yes, impamvu rero tugarutse twirukanka cyane ni uburyo budasanzwe, tugira ngo tubanze turebere hamwe amwe makuru aremereye cyane arimo agenda avugwa ndetse anatangazwa, by'umwihariko arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Wabonye yuko igihugu cy'u Burundi noneho cyamaze kukameza. Igihugu cy'u Burundi, aha turatangirira ku muperezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda agaragaza yuko akomeje kwibasira cyane igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko gifite umugambi ukomeye cyane wo kumutera, anagaragaza yuko rwose anagifitiye ishyari mu nzira zose zigaragara. Mu by'ukuri reka yanamanze nibwirira abantu, ubundi nta muntu ushobora kumenyera undi yuko ashobora kuba agiye kumwataka atabibwiwe. Ni ukuvuga ngo aya magambo, ngira ngo dutangiranye aka video yenda ni video yari video ariko nyishwe tubakiniye, mwumvishe uburyo General Neva ari kuvugamo yishongora, imvugo zitari nziza. Izi mvugo kandi twagiye tuzumva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo urabyibuka intambara ijya gufata intera hariya i Kongo, na bariya ba Patrick Muyaya, aba bagabo ba Tshisekedi bavuze ibintu bikomeye kandi bakajya babivugira mu mbwirwaruhame. Igihugu cy'u Burundi rero nyuma y'uko kibonye ko hariya ko za Uvira hamaze kuba katofu, ndamya ntashidikanya yuko icyo aricyo kintu kirimo kiratuma aya magambo yose avugwa, kuko baravuga bati Red Tabara bizagenda gutya na gutya mu gihe twaba turimo tugira gute, baba barimo bagira gute bakontorora umupaka wa Uvira, by'umwihariko uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa nyine Bwana Karimba Aimable, nyimira twinjiye mu makuru, by'umwihariko tugiye kuba tugaruka ku myiteguro idasanzwe y'igisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo ni ibintu tumaze igihe tuvuga ariko tuje kongera kuvuga, kuko ni ibintu birimo biragenda bikorwa isaha n'isaha ndetse bikanakorwa uko bwije n'uko bukeye. Ngira ngo nahoze nkubwira iby'amakamyo yari arimo agenda ava mu bice bimwe ajya mu bindi akusanya ingabo, imyitozo irimo iratangirwa hariya za Kibira, imyitozo irimo iratangirwa za Cibitoke. Ni ibintu twahoze tugenda dukomozaho kugeza amagingo. Ngira ngo ni ibintu wahoze nawe ugenda unyereka byinshi bijyanye no kwa guverinoma y'u Burundi, umwiryane ukomeje kugenda ufata indi ntera, barimo ba Agathon Rwasa bakomeza guhaguruka mu buryo budasanzwe. Ibyo byose tugiye kubyinjiramo, ariko mbere na mbere ubundi iri hangana ry'ubutegetsi buriho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubundi sibo bari bubanze kwisenyera igihugu cy'u Burundi. mu mboni zaweho ibi bintu kuri muna utubundi. Ni ukuvuga ngo rero ibintu Bwana Moses ndi kubona mu gihugu cy'u Burundi akanya turi kuvugana, ni ibintu byagiye biza mu byiciro by'abanyepolitike ba kino gihugu cy'u Burundi. Umuperezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda asa nawe yegamishaho, abandi akabashyira ku ruhande kuko yabonaga ko bafite ibitekerezo bidahuye n'ibye. Aba rero atiyegamishijeho nibo bari kugaruka bagashinzwe yuko ngo bari gukorana n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikomeza kugenda bihindura isura, na babandi yari yizereyemo nibo bari guca ku ruhande bagatanga amakuru y'ibiri gutegurwa
muri politiki iri gukoreshwa na perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya ufite ibibazo byinshi, ni nayo mpamvu mu madisikuru menshi ubona atangariza mu bice byinshi bitandukanye cyangwa se ahantu henshi hatandukanye, ni amadisikuru aba arimo icyitwa puresha inagaragara ku maso rwose, ajya avuga n'ibyuya bikaza. Uyu mugabo ni umugabo urimo muri no minsi ugenda yenda avuga cyane, akavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo abantu mukurikira amakuru hano kuri Duniani Code TV mumaze iminsi mubyumva. Genda ongera use nkunyina kwiryohwe gatoya, ongera use nkunyina. Amajwi ngira y'uyu mugabo se kari menshi bwana Moses, uyu ndamukurikirana rwose isegonda ku isegonda. Use nkunyina batayaga n'Imana kwibereye. Muribuka umwe ari kumwe na Elize itone gato asa nkuhagarira aho ngaho, ngira ngo urabyumvishe ati iyo bari bazinga mu mfisi. Ongera ugarura inyuma gato, garura inyuma gato byumve. Wingawa ngozo kwanda zirakomeye niyo mamuzi naje mu mfisi baje iyo bari bazinga mu mfisi batinye gute batayaga n'Imana kwibereye. Muribuka ubwo aravuga gusenga, kuyaga no gusenga, bamwaseretse hanyuma gehazi ngo hewe bereka turafashwe ngo karabaye urabona twafashwe Elize karaba wicompa wakabona ivyo mbona. Hanyuma carasenga Imana mugura amaso abone inteko dufise natwe nushaka guhagarikira. Yes, birumvikana. Ngira ngo bwana Karemba Aimable, iki ni ikintu kiba gikomeye. Urumva nimba umuperezida w'igihugu agenda akirata akavuga ati yaba yarazi ingabo afite, ni ikintu kiba gikomeye. Kandi ingabo arazifite, kuba zifite ntabwo umuntu ashobora guhakana ko adafite ingabo, kuko nta gihugu kitagira ingabo. Ariko iyo aba koko izo ngabo zihari zakabaye zirimo ziragaragara mu buseruko bwa RDC. Ngira ngo abarundi guturuka muri za Bwizara muri teritwari ya Masisi bagiye bakubitwa cyane, ndetse baranakubitwa bikomeye cyane. None uyu mugabo arimo arirata ingabo. Ubwo yenda ibyumba ngira ngo mbanze nereke abantu urugero rw'ukuntu yenda perezida w'u Burundi atakabaye avuga aya magambo. Yenda avuga ngo yaba yabari bazinga bafite, muzi aho bagiye bakubitwa henshi hano muri Kongo. Ngira ngo muzi ko nibo bantu bambere bagiye gufasha igihugu cya Kongo, byaranze na n'ubu ibice byose Kisekedi yari yarabahaye bari bamwe. Seso ntago ari ingabo yenda, none ubiturufa asigaranye niyo kwizera muri FDLR, ibyo nta kintu na kimwe bishobora kumugezaho. Ahubwo reka twikomereze by'umwihariko tugaruke kuri ibi bikoresho. Ngira ngo ni ibikoresho no mu kanya nari ndimo nkubwira ati na n'ubu biracyaza. Ibi ni ibikoresho rero bikomeje kuza n'ubundi ngo byifashishwe. Igihugu cy'u Burundi bisa nkaho gikomeje kugenda cyitegura ikintu gikomeye. Ngira ngo tumaze iminsi tubwira abantu yuko ibikoresho birimo biragenda bitundwa, ibikoresho kandi bitari bikeya. Ni ukuvuga ngo rero igihugu cy'u Burundi ibi bintu ni ibintu bishobora kuza kubagiraho ingaruka. Cyangwa ibikoresho byaje wabibonye, ese biriya bikoresho weho urabivugaho iki? Wabonyemo intwaro z'amoko agiye atandukanye, ubona imbunda nyinshi cyane z'amoko, hari nayo wambwiye utazi. Ngira ngo ni ibikoresho birimo biragenda bitungwa, bimwe binajyanwa za Cibitoke. Ibi bintu urabivugaho iki? Ese birimo biratanga iyihe shusho mu gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana? Ni ukuvuga ngo ibi bikoresho biri kujyanwa mu bice byinshi bitandukanye, byaba ari ibijyanwa za Cibitoke, izi modoka z'ibifaru ziri kuzanwa mu Kibira, mu Kirundo turi kubibona umutekano ukuntu wakajijwe mu bice byinshi bitandukanye. Ibi bikoresho ntago ari igisobanuro cy'uko igisirikare cy'u Burundi gifite gutsinda uwo bita umwanzi wamaze kubinjirira, kuko nta n'uwatinya kubivuga. Red Tabara amaze kwinjira mu Burundi cyane rwose. Red Tabara kandi iraza no kubagiraho ingaruka, iraza kubagiraho ingaruka kuko nabo ubwabo ifite naho yinjirira ihera. Niba ngewe nje kukurwanya Moses, nkaba nzi neza yuko uruhande nje kukurwanyaho ufite 50% ry'abantu batumva ibyo uvuga cyangwa ibyo utekereza, tayari naho nge naba nafite imbaraga
ndakoresha ba bantu batumvikana nawe mu bitekerezo kandi usanzwe ubana nabo bazi aho uhisha ibyagakwiye kuba bindwanya cyangwa se ingingo zakurengera akariwe bamfasha kuzihisha noneho nkagaragaza ingingo zanjye. Red Tabara muri make ibi bikoresho by'ikuzanwa ku kwiyongera kw'abasirikare mu gihugu cy'u Burundi nibo barimo baragipangira. Red Tabara barimo barayipangira kuko nayo yamaze gupanga ibintu byose uburyo bizagenda. Urabibona niba igihugu iki ni igihugu twibutsa abantu gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027 ariko tutekereza no kuri aka kantu ubundi Red Tabara ifite ubushobozi bungana iki kuba ibasha kwinjira mu mabanga y'igihugu. Ni ikibazo gikomeye cyane ariko iranabufite kuko Red Tabara ni bwa buriya ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite guverinoma itumvikana. Mbere na mbere icyo cyonyine kirahagije kugira ngo Red Tabara yinjire mu mabanga y'igihugu cy'u Burundi. Nimba igihugu kitumvikana ubwacu byaba mu nzego za gisirikare zikomeye byaba mu nzego za guverinoma zikomeye, icyo gihe umwanzi muhanganye nawe bamuha amakuru. Urumva nicyo kintu gikomeye kirimo kiratuma igihugu cy'u Burundi byacu bikomeza kuba agatiranzamba. Ahubwo gato tugakenda kuri ano matora, ngira ngo ni amatora arimo aravugisha abantu, bamwe bakavuga atazaba abandi ati ntago azaba. Aya matora yo tuyitegemo iki? Amatora y'abadepite ateganyijwe arimo arateganywa muri uyu mwaka turimo, mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ari 2027. Ese ibi bintu weho ubu birabibona ute? Ese ibintu birashoboka? Ni Red Tabara kandi nanone wibuke neza yuko igivuga ko igomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi, ubutegetsi bw'u Burundi butakibarizwa. Ibi bintu biraza kugenda bite? Ese igihugu cy'u Burundi kiraza gukora ibishoboka byose gihangana amatora ajye kuba mu gihugu cy'u Burundi umutekano ari wose? Bwana Moses, birashoboka cyane uhereye ku ngingo imwe ebyiri cyangwa eshatu ko umutekano ushobora kugera 2027 uriya mwaka ushobora kugera amatora akaba. Ariko nanone nubwo bishoboka mu ngingo zirenga ebyiri ku ruhande rw'igisirikare cy'uburundi cyangwa abanyepolitiki ba kino gihugu, hari n'izindi ngingo zirenga ebyiri zigaragaza yuko ano matora ashobora no kutazaba. Impamvu ni iyi. Impamvu aha ndashingira kuri societe civile ya hano mu gihugu cy'u Burundi. Societe civile y'igihugu cy'u Burundi abenshi 70% ntago bumva, nta nubwo bumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Uretse ko akundi nyine mu naba yarakanze abantu cyangwa se akanga abantu, ujya wumva ko akanga agakanga n'abaturanyi igihugu baturanye. Ubwo urumva noneho umuntu noneho babana mu nzu imwe se amukanga bingana iki abari mu gihugu cye. Bikavugwa yuko abaturage 70% ndetse n'ibyegeranyo nawe wabikora ugendeye ku sesenguzi bwawe n'undi wari wese, bikagaragara yuko abaturage batishimiye politike ziri gukoreshwa none mu Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi batandukanye ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Bigaragaza yuko amatora adashobora kuzaba, kandi nanaba nyuma yaho hashobora kuzaba ikintu kidasanzwe kandi kitari cyiteguye mu gihugu cy'u Burundi. Oya, birashoboka cyane kuko ngira ngo muri no minsi tumaze iminsi tuvuga byinshi ku gihugu cy'u Burundi kandi turanacyabivuga. Ni politiki bafite ikomeje kugenda izamo gatosi mu buryo bukomeje kugenda bugaragarira buri wese. Ngira ngo tumaze iminsi tugaragaza uburyo ki ibikoresho birimo birazwa hari byaturutse muri South Africa. Igihugu cy'u Burundi cyagiye gisaba ibikoresho hirya no hino ku isi, ni nako kazoza cyangwa se kanyamuneza ahari uwitwa General Neva afite. Kandi ibi ngibi ntacyo bishobora, buriya rega kuba ufite intwaro ni kimwe no kuzikoresha ni ikindi. Ushobora kuba ufite intwaro nyinshi nk'uko bivuga n'abo basirikare, ariko utazi se management yayo ni iyihe, management yabo ni iyihe kugira ngo tubashe gutsinda urugamba. Ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye cyane, icyo gihe urakubitwa sana. Yes, dukomeze rero ngira ngo mu kibira naho ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi wahoze gukurikirana imyitozo y'imbonerakure zirimo zirahabwa. Mwibuke neza yuko cyari igihugu cy'u Burundi kinafite FDLR kicumikiye ku rwego rwo hejuru. Ibi bintu byo ese ntabwo bishobora gutuma bakatanyama bageze no mu gihugu cy'u Burundi naho batangira gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibyo twabonye muri RDC, twagiye tubona abantu bacibwa imitwe bayida. Erega ibi byose izi ngingo z'abakatanyama ubihuje n'ubundi na FDLR muri rusange, abaturage bagiye bagaragaza bavuga bati
ese uno mutwe niba waravuye muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cyangwa se kiriya gihugu cy'abanywanyi, kuko turabavandimwe, nubwo hajemo utuntu tutari twiza ku buryo bwa politike zikoreshwa nubwo tutatinya kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi aricyo gikomeza kugenda kibogama gikora ibikorwa byo kumobiriza abaturage babo bababwira yuko bafite umwanzi uri kubarwanya. Uwo mwanzi ntibanamusobanure neza ngo ni Red Tabara na FRB cyangwa se ni UPR, iyo mitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, bakagaragaza ishusho y'igihugu cy'u Rwanda, ariko byose umuntu wese abona yuko akabona yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye abura uko abisobanura, agashaka abaherekeraho ibintu bitoroshye. Bwana Moses. Yes, Bwana Karimba Aimable, reka mushimire cyane, urakoze. Yego nawe urakoze cyane Bwana Moses. Murakoze cyane namwe mukurikiye Duniani.